Wadhi County Mombasa kama gavana mar county no Abdulswamad Sharif Nasir ogolo chik ne board mochung'ne ndiko jotich mondo miyo chak chenro mar ndiko nurses 573 mar gayo ng'ikruok makidek bedo e ute thieth ma Mombasa. Okon ne okawo okang' makamano kaluwore gi ng'anyo mar nurses ma sani dhi nyime counties duto ma pacho ka. Moko ni kidek rocho chenro mag thieth ka dipo ni ok bi kawo okang' mapiyo. Olero ni kaka duol mar governors gichano dhi e doho kwedo ng'anyo makamano kotuo ni twak ewi moko kuom ng'ur mane ochwal gi nurses pod dhi nyime. Moko kuom ng'ur mag nurses go en chwalo gi ngas mamalo mag tich kaachiel kod medo gi omenda mabalang' e kind mamoko. Tumekubaliana na tumeweka mkutano kama cabinet with immediate effect. The Public Service Board iajiri manasi wapya. No nurse has authority to tell any single patient to be discharged away from hospital. We cannot politicize health. As much as you're agitating for your rights, I also need to agitate for the rights of the people of Mombasa. So wakati mtu ameamua kufanya mgomo, wacha mahakama, tutaenda kama Council of Governors. Mahakama ikitoa uamuzi ya kwa nyinyi ndio mko sawa, mahakama ikiamua tunawaregesha, tunawaomba murejee kazini. Tena natumia lugha. Na situmii lugha hii kwa sababu nimekosa wafanyikazi, natumia lugha hii kwa sababu na wathamini walioko. Pili, natumia lugha hii kwa sababu Mombasa watu wake ndio supreme. Lakini, na naregelea tena lakini, sio wewe uamua umeenda kugoma, mimi nimeheshimu haki yako, wewe uje kunitolea wagonjwa katika hospitali. Hapo tutadili na wewe.